Permasalahan latar rumah lantai rombongan terata mamanya Sindirolindo Toraja Utara Sikoro Kaini Rante Mama Rante Bondo Rante Sea Sea Rante Darne Tiroi ako tungka patapaihan masih matamin kita ikam malumua anak usai ile baru ini tungiro pun ini maluluran tenanai umpanku padam umpasilong sea ilu umpakar kira asli
Marasa tiada burung sang sesebara Nasa usuhe alunna alunna biyakina Tonna bekan bunga bau Tonna titik sari bola pandang salah Lindungi sandali donai harapan tanpa makna Laku paling untung laku tampil malakan Mantarana pada kita bongkol Sama sene sangka dato kapuan Tona itu adalah buntung boleh tona yang gantung kali gantung sendaku Maka bangunan tugasan Mantarana pada kirang dilemu Nanayu para anggul makati nenek angkat sangka dua-duanya Mungso berlinggu nukasana Pantarana pada disangkal Lilina pase tanah
Kabupaten di Bandung Barat. Nataran di Kulon-Kulon, nataran di Raya, nataran di Rantiwani. Lulus gawe dari kasai lawan mai pada bisa sadar kudu melakukan dengan Allah kakalangan ulama kudu habis pada di lilin habis itu beda lilin haruan pare pamali nasal nama tua pakatun takkan tuh di boleh berara tuh di boleh dari rumput keluarga sudah sama penerapan mereka itu bahwa kita sampai kita saja kita hadirkan harapan dan waktu yang terbawa yang kita lakukan kami rumput keluarga tak mampu mengatasi semua ini tak mampu mengatasi suatu kata yang dapat mewakili segala rasa bangga, segala rasa syukur. Namun izinkan kami dengan kata ucapan terima kasih, dengan dari kata-kata yang paling dalam, disertai dengan doa yang terus ikhlas kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang mempunyai hidup dan kehidupan ini, menyertai seluruh perjalanan hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Finally, for all kids, for children, and especially for all of tourists, all of visitors who came from foreign countries, from the family of the funeral ceremony, and especially from San Pedro of the dead, sister and brother of the dead, want to say, there is so many kind here. So many the best and innocent and disciple. We have nothing to satisfy for all. But so I'm from enough just to say thank you very much. And we call it praying, forgiving of the hidden, choosing all of us in the place of glory now and forever. Sekali lagi, yang mengimani agama Kristiani, rumputnya warga negara dengan kata salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang beragama Muslim kami sapa dengan kata akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadikan siang sabda ini sebagai nabi junjungannya yang beragama Buddha, kami sapa dengan kata Om Swastiastu, Om Santi, 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 Om. Dan yang menjadikan kitab Veda sebagai kitab sucinya atau yang beragama Hindu, kami sapa dengan kata Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Karam Tuami, Katong Berangli, Paginawan Karan Kaluangli, Kimbi Mangurolong, Kiran Depala Ma'ahok dan Dikelisuan, Sampah Pati Kumotondo, Bangmotonan Maliyogu. Wey! Kuwana Pakilarana, Adana Pakalimana, Kemakarang Imatinggu, Kemawang Pagkadani, Ang Papapulo Inina, Ang Tuotong Ikalunggu, Sampah Pati Kumotondo. Susah na ba kemarin na almarhum Angkong berhubung tau. Anawan pamalen sa sirwi kate ada patasangka alam pipimbo. Bilang mengalami utama tanda dunia itu pulang kayaknya. Juga ini pamalen di apa dan ada yang paling terlalu para tinggal tak bisa apa pamalen ini pengobalan. Namang kapasan kasi bating na ito mabaro.
Ya tuh betul-betul no tuh kan terus malah. Turang kematuan talan karampuan lame katabe kan domai te balakayan duku mesiman domai te lempo bumaran lante rante kalua tandung kalonaran kumua nalambi tanda naluna kula kasih dolokanna inde tobo siongi na tololo pasaronganna di sukaram mo kinalolalanna larante kalua di kararo ambara maisona lan tandung kalonaran nalami mi poletan dan nalu na ladi deme mo ka apa nambalang ladi soyang kara sampai na untan data siki mintu nenek dolo puang dolo makdika dolo kayu kalando dolo lana lambi ka apa nambalang lana dete kara sampai na palaki jelaskan sini kumuayate balakayan lan rante kalua belana nalambi ki itu temo kena negara kita merayakan hari pahlawan atau raya baik pahlawan secara aluk pahlawan secara adat pahlawan secara perjuangan ya mau tuh definisinya tuh apa lepoga udah balakayan. Nah tatandai solan asam kumua bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati pahlawannya.
Bangsa yang beradab adalah bangsa yang menghormati pahlawannya. Ya moto nalambi mo nenek todolota ribuan tahun lalu sebelum dunia lain mengenal itu. Jadi nama menarangnya tu nenek ta tutoraya. Tetongkole lako totama solo totama tuka totiumba mata luma tampu ulun nasalu ti pariting namin ang alambre orang sumusang nendo tamarante kalua to makabubo sinuluan tamatandong masehase makalimana to tiumba lamay telepongan tondok todolok lopi bulawan lamay temang kaitari dapat rampa patalingaduhan tamasola nasang tapalidan maya-maya pasuling pa perangin tangga mairi apa bendam mo hindi bala kaya duko utunan ng mo hindi lempo bumarang lampalisun na rante kalua bombong kalua natandong kalua tulad inay untan data sikki tomangka usarituak aluk sanda pitunna siya aluk sanda saratu lalili na lepong ambulan gunting na matarik alun langam mo kampole lame tamba tuturun undem na kapan ang malang daw te bala kayan duko endek mo kalame ongli ito tibantok ulang kambyo santo pagantianan na to untanan talang ada na lepong ambulan to randok gulo ala aluk sanda saratu aluk sanda pitunna dapat na rampa mo suling bulawan tatapalidan maya-maya taling arara tamasola nasa koy balakan layuk palang kamadao musalla na mudo dayo na tangamu popentawona dana sarombon ni na bewarammu da na rondon ni na lapamerangmu lau sea tinggi duku na tedong mak bulu ada lau sea dambu maranu kalopak na karambau mak songgo bisara minggaronto lan kaapanan balang narorongan ni membe na barumbun ya tedi sanga kaapanan balang si paki tondo ketua tondo pesio alu koy saurura te tongkonan na londong diru sautiang te tongkonan na pong mula tau esungan na pong tumbotolino bunga na nanay nene na toraya melaolangi meng kara padika padangan na koe sautiang pelisun na ipala koe saurura te tongkonan na londong dirura esungan paakalandoan na sa apangadigalleto bay din na londong dirura di sanga sa apangadigalleto apa di sambeng kumua to tanga ditimba alukna tanga disiyo mengguririkina to masalah aluk to lenda pemali na potalan ni padang dirura rokoposi itanalambe na pomangsan ni bamba puang rokko kumila kalle-kallean koe saururai tanga maadir kita ngala di bendi ka panambalang to tanga ditimba alukna koe tamatang sate tongkonan na puang ritangsa esungan na palondongan koe tamatangsa koe sausupi te tongkonan na puang risupi yamo na naikede nenek mangan nasangka si turu burake tatiu unola kadelle kannallo si turu burake tangana unola tangana padang si turu pong kapadang na burake tambolang unola kalambunan nallo koe tama supie koe langam banua puante lipu salimbano padang di marinding padang di mengkende tongkonan na nenek tang dilino esungan na buen manik yamo pesio aluk sanda pitunna digente aluk pitungu riu pitungu lampa pitungu sabu pitungu ratu pitungu pulo pitungu lise pitungu piak lako bana lembang lako pentutuan lipu yamo nanai kede nene pabane tu tuntama padang di kesu
tutun tama padang dinonongan torro paria lante tangana tondok koe sau Banua Puan te koe langang kandora te tongkonan na puang tamboro langit esungan na puang sandabili tome Banua ditoke tome tondoko diangin tondoko tongkonan kandora tungkasangan na pesio aluk sanda saratu lako baabana lembang lako pentutuan lipu yamo nanai ke ede puang tumambuli buntu te kandora Banua ditoke tutun tama tongkonan layu gunonongan hoi sau Banua ditoke kandora to koe tama sinaji te puang risinaji digente batu borong nanai rumampang kapa nanai umpakule apa sulian nallo anak anak tampagayang Banua ditoke allo angina yamu tupuang sandaboro nadadi tupuang laki padada koe tama batu borong koe lako kadel lekan nallo te na lili buntu bottoa na pararra tade te kasalle koe tongkonan na puangari tanga due hoi puangari biduk ke hoi puang totiriado hoi puangari tabangnya puangari tede koe lako basse sang tempe lilik na pandanan sang waya tona tarada ka Banua apa naluluan tongkonan ganna di gente tongkanan nanang pulona kue nasipakan na lambas se sang tempe to kue lako kesu te tongkonan na buang rikesu esungan na tomelau langi tolungsu di kasuagaan na buang ribeloara to si kambi lemba malang to si loloan pantak nakan lolo kue lako kesu kue inde tongkonan layu gunonongan de esungan Pak Kalandoan mangka buku kambio santun kumua rumampang kapa tumambuli buntu lambai Banua ditoke lako datu baine digente datu manai ia mau randukan pala batu ia mau nosokan tarong komalia tongkonan layuku nonongan hung kambi tanun tanga mangka kue tongkonan layuku nonongan no kue rekena pote pesio alu petale pananda bisara lan lili na padang di dende piongan napo kue rekena poe kue lako rangrite kue reketikala te lili na padang dikia toma tau talu kede lamai padang ditikala nanai kede paluang nanai kede tolangi usea tinggi dan dampalelean tama padang di Pangala tutum padang di Sapan nanai kede lotong utara tama padang di Bori tutun tama padang di Deri koe reketikala to tondok pesio alu koe reke seseante lili na padang di Lindo tau tongkonan na pung suloara esungan Pak Kalandoan na pung lando palasa taun tindo kesesan na mangsan taun nangkara ra daga na malami ton na talam padang di rura roko posi tanah lambe koe reke sesean ne digente tutungan biak nan nangamas sulo-sulo koe pengumuran datikala topa tutungan biak koe mandai ke masola loko isi topa tutungan biak oh laki rorogan nih teh ya ton natal lampadang di rura apa ya tutomina males ya matomang kaki bengka panambalang pimpinan na tu disanga pengsuloara pembantu tomina talu pengubuauran datikala mandai ke masola loko isi dasadan kuteng katedong kuka kumbaya karambau kue rokau linte Banua dipakai negeri liku
Banua di Palangan Karangkianna Banuanna Sandabili koe rokko linte koe rokko mamasa te pitu ulun nasalu karua bana minami menggaronto diong tongkona layu buntu bulo batu bola kasalle buntu bulo yamo tongkonanna nene pongka padang siunu siatang dilino to si bali di sanga torijene yamo nene na to mamasa to pongka padang na torijene koe rokko mamasa tongkona layu buntu bulo koe mintu tondok pesio alu tangkilambina nasi pagana nasi pasandao upuk sang balayan tatole tatu mengkatenong randan dipuduk kakumbaya karambau dara lengko dilaki kilambi itu rokko basse kasalle allo agina tonna ditulak buntun nabone tonna dilangda manetena to senda nabonga laki pamulai lante lepongan tondok tahu tay kamu pelelei ton na palutu tombang pakila allo ilan lili na lepongan bulan ton na pawosa balatana ambe na buto bulan ilang gunting na tanah matarik kallo belan na umbang mo limbong lambe ilang padang di bolo nasakay sa letora torro puang mabatang di kalena lalle pongambula laumpan di sungdehata motondon to batangna langgonting na matarik kallo matako umile pongambulan torro karang bulun nami gonting na tanah matarik kallo di Indomi kopong kalua ilang padang di sarira diambe mi panda di pamaroson tumimbu malambe ilang padang di gandang bedam mi to bisa pagimpitunan nang mi to sampati mama akaroen na untulak buntun na bone ulang dak manetena to senda na bonga laki mulai lante lepongan tondok walang mapamate tongkonan na banelangi pelisun na ipala tuming katerong kailangan tongkonan layok na pongtan di bulan kailangan tirorano te tongkonan na tan di bulan walang patua te tongkonan patua tongkonan na to patompo lako tere te tongkonan na solongan tato mengkatedong lamay pongporotualan di marwonge letak siya bonggay salu lan di salu Alam kambaran ilan di Pangarante tibak lagi ilan di Saloso patasik ilan di Pawe pangpadondal ilan di Tikala lotong utara ilan di Bori bangkele-kila ilan di Bangkele-kila palotongan ilan di Malakiri di palilingi bontong teh malo lan di tondon ngadungan lan di Talung Lipo mulu telong lan di Tagari pepatah lan di Nanggala paraseal lan di Karre tali barani lan di Bokin salle karurung lan di Paniki warunggulan di Mangunda apa katulan di Buntao tokaulan di Tongkonan Base sabulompolan di Bonoran nepirare lan di Tonga taki abasilan di angin-angin
Ito yung pajola rante balay. Pakilala kan. Hindi ilalong rokobolong rongkong kapos ni mabangke lako poso Pasamoy may paropo ko na namay. Indo karanta lang di suaya yari sirundi ngarum palaka to pobarbun. Apa? Indo karanta. Ayo. Puang Indo karanta si Bali puang Indo kunada dito puang palodang. Peli sunnay pala puang dolo. Pakilala kan. Pasamoy may paropo ko na. Kampay ni. Pengundian lang di tinoreng pembarani lang di marinding tobo lang di tampo parasay tondol lang di silanan bara padang lang di gandang batu amang lang di rumendan kadere lang di duri Songgi patalo mangka mo tokalo lang di endekan ditandai na kami malilu. Si Nene Songgi patalo lang dilemo makamban ni maniki kamalingi manimpa manikilen na sumalang na tangmanda mo kipo balakolong tangman binting kipo kulambupin pakikuha tang laki pasalian na rinding tang laki paliko na mga banua toro maperangi ko Nene mga nasangka di orang pematalo dengko mi mani kisala kikambio santong kilenda kikobe iri tibulawan narandang ko mi madiong batang nadete ko mi maloy nawa apala kikambio santong iya pagantianan mi an narandang ko mi petawa mammi nadete ko mi pelatek sanda marasa Nene kisala kikambio santong lakorampe matallo Nene kisah kambio santong rekiulun na salo Nene kisala ki kambio santong roko kalambunan kula Nene kisala ki kambio santong sa ingko na ba salu kalua malisa mo ka pa ng balang daw bala kayan duku may mumbulo ala mo karena sampai na daw telempo bumarran palang tanan rampa ako bitaling aduan mi masola talo inde tobo siungi na tololo pasaorongan na daw laki asura umualendu ko bimani sitiro Nene mangan na sangka tama tondok tang duku apin na tang meroy tang melatul lalutin na mapuduk kerandam mo Nene mangan na sangka kumua gayang labi gayang sarapang na tungkunan to semba rara matasak na meloloti ko masulatan apa mo lami posod na bayo lako anak mi tampagayang mong sumikon do tarapang sila ito barami polo kay hindi mi ama mo lamo po si solong piyo bambal lako tarukula mi lolo sumanik mi tamo mo masulatan la si puruk Nene mangan nasangka la si tirolindo puang to menggaragami puang titanan talo to samba abatu patoko tamo mo kamulong papuruk-puruk mi kumabura iwa isang pindam ninto tarok pulang kulolo sumaniku tuna turiangku bati tanda tikungku namelo kompesarato inde kinalolalang ki ilan rante kalua nametari ang pempitu inde bokong lambanang ki ilan tandong kalonaran na silele tarok pulang mi matua induk bano karurungan silele kiampo mami kiampo tu kiampo todong kiampo salemberan namendaw sugi namentang keiyanan natangatore lendo tamarante kalua tilanong tamatandong kalonaran nama serong sanda nama sanduk silele nasedan ni rannu kumbungan nasedan ni rannu lepongan tondok nasedan ni rannu paarapuan nasedan ni rannu rarabuku makamban ni maniki kamalingi manempa manikilenda sumalang limbong mo bombo mendeatan na Nene di orang pematampu narandam mo petama mi iya kipabuang isan narandan na ta si mo buang titanan talo di orang pematalo na dete mo pelatek sanda marasa belan na iya mo buang na pabunga atong kon Nene kipo Nene na pati pamulaw nisong todolo kapuang angki kebendan dialog na rante kalu aketunan ng isang kana tandong kalonaran kumua demo gay imitang mama masolatalo mantaranak tutubongi upo upase ko malilin kina man nami tampa
pandeman na midadian napaurong untulak kalando na sangka tamarante kalua ulang da layok na dandang palilean tamatandong kalunaran denno upa anna tang tore lendo tamarante kalua tamatandong sea bay pada ko to kilambi na sangai ni tetang sur. Jadi ito lebih katabe la kotoran nambe toran nindo lang tu manda palan lantang tau labi. Kumua susi muna situ keluarga kumua ya teme tangke suruta. Lali pemana sakaboro lang tu luwaba di porante kalua di potandung sia-sia. Mina terote. Terona pengotoding pemikiran seguntu umpatu Chelsea. Mina terote. Terona papaosa na meruna kalundung umpatu Papa Wilsa. Mina terote. Terona almarhum. Meran terau takawa. Dan milion orang umpatu Papa Chelsea. Ninda terote. Batu Mapeti. Dodo sampai umpatu satu. Batu sanene Wilsa. Ninda terote. Terote sudah. Tumikon buat susun kalundung. Umpatu Chelsea. Ninda terote. Umpatu ketua satu. Mina terote. Terona pengiren kata abang. Umpatu Papa Chelsea. Mina terote. Terona mati Teresa. Yang may pesunan kalung. Umpatu Papa Chelsea. Mina terote. Terona Papa. Pasabang. Yung may lemon. Umpatu ketua satu. Terona Papa Arthur. Wamina umpatu Papa Chelsea. Terona dilematan Batu Lesedi Monoiring Maruang umpatu ketua satu. Terona Papa Kevin Wamena Papua umpatu Papa Wilsa. Mina terote. Terona Nenevino Wamena Papua umpatu Papa Chelsea. Terona Papa Angel Kalundung Tokaluku umpatu Papa Wilsa. Terona Nekiran Jami Wawena Papua umpatu Papa Chelsea. Terona keluarga almarhum Saruba Arante Lamai Sangala umpatu Papa Wilsa. Terona Nene Jose Jumai Tongkonan Pesunan Kalundung umpatu Papa Chelsea. Terona Papa Arash Pangalo Wamena Papua umpatu Papa Chelsea. Terona Nesale Batu Nebayu Kalundung Tokaluku umpatu Papa Chelsea. Mina terote. Terona Pumika Wamena Papua umpatu Papa Chelsea. Baina Bapak Bayu Tongkonan Tokaluku umpatu ketua satu. Baina Bapak Jempita Pacarakan Balopo umpatu ketua satu. Baina Batine Pare Salu Sare umpatu ketua satu Batu Nenek Wilsa. Baina Nenek Nelsa
Bamba Kadundung umpatu Bapak Johnson. Hinda bete, paina pendeta Octalina Pongolane Maruang umpatu Ketua Umum. Paina Bati almarhum Ramse Taruk Pasele umpatu Ketua 1. Paina Bapak Abriel Batuwarti Manado umpatu Bapak Madi. Pindah bete, paina nenek kita Batu Ramka Maruang umpatu Ketua 1 Batu Nenek Wilsa. Satu. Waina Ledita Patabang Yumi Rembon Patu Ketua 1. Waina Bapak Alda Tok Kalumpu Kalundung umpatu Ketua 1. Ketua 1. Waina Nenek Melda Lame Salu Sarre umpatu Ketua. Lame Bakali umpatu Bapak Chelsea. Bapak Surya Wamena umpatu Bapak Wilsa. Maina Pangika Wamena Papua umpatu Bapak Wilsa. Maina Pangegil Kalumpang Balusu umpatu Bapak Wilsa. Maina Naengi Kalumpang Balusu umpatu Bapak Wilsa. Maina Polian Balusu umpatu Bapak Tato. Minda Wete Maina Nenek Bayu Balusu umpatu Bapak Tato. Minda Wete Maina Nenek Lia Garonggong Makale umpatu Bapak Lia. Maina Insinyur Mas Pirana Kenet umpatu Batu Bapak Belo umpatu almarhum Ibu Guru sampai Hinda Bete Maina Patabang Nenek Timbang Bobi Tombala umpatu Ketua. Hinda Bete mau menolak siapa? Maina keluarga almarhum Komo Patabang Damet Po umpatu Ketua 1. Maina Watina sampai Maruang Pak Ambayang umpatu Ketua 1. Minda Bete Maina Indah Kadundung umpatu Bapak Johnson. Mama Lulung Tere Kadundung umpatu Ketua 1. Bete sampai Toning Tongkolan Siguntu Tirano umpatu Ketua 1. Minda Bete Minda Nenek Stella Kadundung umpatu Bapak Chelsea. Pongkadu Kadundung umpatu Bapak Wilsa. Maina Bapak Vincent Johor Baru umpatu Bapak Madi. Minda Bete Maina Bapak Santi Todiata Kanuruan umpatu Bapak Madi. Nenek Madi. Minda Bete Maina keluarga Lame Todiata Kanuruan umpatu Nenek Madi. Minda Bete Maina Bapak Roni Batu Bati Ali Mengendari Pengkolan Tokaluku umpatu Ketua 1. Maina Yosef Basulu Pengkolan Tokaluku Kadundung umpatu Bapak Chelsea. Hinda Bete Maina Portoring Tongkolan Siguntu. Hinda Bete Maina Portoring Siguntu Tirano umpatu Bapak Chelsea. Tamo Salu umpatu Ketua. Umum.
Benar apa? Waktu pengaku. Mari tumbang waktu. Umpat pepawis. Benar papa. Lani. Dewa segala. Umpat pepawis. Minta benten. Benar reli. Dewa segala. Umpat pepawis. Benar poni. Segala. Umpat pepawis. Benar keluarga. Bapak. Geo. Jayapura Wamena Umpatu Papawilsa Aina Nepal la Mesagala Umpatu Papawilsa Minawaite Aina Nekarito la Mesagala Umpatu Papawilsa Minawaite Aina Pongoyos la Mesagala Umpatu Papawilsa Aina Pongagu Makassar Umpatu Papawilsa Aina Nesakli la Mesagala Umpatu Papawilsa Inawaite, waina mama awasea, ongkonon, buang sale kamara, dewa sagala, umpat papa Wilsa. Waina papa osea, ongkonon pesunan kadundung, umpat papa Madi. Waina papa osea, ongkonon pesunan kadundung, umpat papa Johnson. Inawaite, waina papa Nyami Jami Manado, umpat papa Chelsea. Pengebit na Bapak Paru ya tutu lami sepakaran tu bipit tua ya tu lolokona pantan-pantan keluarga ko na jo ketemu sepakaran minti bawa ini batu pintu satu Papua Batu Pajansi. Ini aja. Baiklah. Ini tapi orang kesulitan dulu 421. Baiklah mati dia Bungin Umpatu kedua. Baiklah Yasi Bawa Umpatu kedua. Kemarin membawa Umpatu Adinanto. Bagaimana Pak Ranto dan Mekambe Batu Pintu satu. Ini kemudian Batu Pintu dua. Beda-beda. Beda Pak Anton. Omina Papua Batu Pak Chelsea. Beda Pemakaran. Omina Papua Batu Pak Ulisa. Beda Pemakaran. Omina Papua Batu Pak Chelsea. Beda Pemakaran. Naya. Beda Limo Papua Batu Pak Ulisa. Pak Ulisa. Beda almarhum dari kau Perkaban. Kemudian Marun Batu Pintu satu. Beda almarhum Nani Batu Layu Kalo. Nani Layu Kalo yang Marun Batu Petua A1. Beda almarhum dari kau yang Marun Batu Nemadi Batu Petua 2. Beda Bapak kami dan Ibu Marun Batu Petua 1. Bagaimana baginda sudah dari Buntu Marun Umpatu Pintu 1. Bagaimana Pak Angga berbalik. Bagaimana Bapak Ulisa. Baiklah keluarga Guru Jumbelebon Umpatu Bati Sampai. Bagi sampai. Tampang Buntu Marun Umpatu Pintu 1. Bagaimana Pak Emi? Bagaimana Bapak Pak Ulisa. Pak Emi. Bagaimana Bapak Pak Chelsea. Bagaimana Bapak Engel. Ini Bapak Kadundung Umpatu Pak Johnson. Bagaimana Pak Chelsea itu. Bagaimana Bapak kamu? Omina Papua Umpatu Pak Chelsea.
Baiklah Angga, pasang tambolan, batu pajus. Baiklah Bapak Tommy, Makassar, batu pajus, Yusuf Batunatan. Baiklah Bulu, Batu Asau, Pauli, Urang Padan, batu pajus. Baiklah Natagel, Jamai Buntu, Matampu, batu Petua. Petua satu. Katong kurana bagi sian ulan. Lamisal supaya ini ramputong kontomen itu cuma pikiran masih ramput kedua. Lalangan ki alam be. Katong kurana sian erein lamai takari balus. Ramputong kontomen itu empat mali lakon ini ersan. Rampatal ni katong kurana lakon tuinan nampak dulu ki sian ersan. Katong kurana sian ersan. Indi bamba kan dulu. Ramputong kontomen itu empat mali lakon papa Johnson. Latama kiratan mau kasih talu mau kesera-sera kon 50. Katong kurang sene angkong almarhum sene angkong dongi buntao rapotong kami dulu 4 mali laku si Mama Putri lapataru ti katong kurang ta lapatrinam naparilaki siya Mama Putri katong kurang na pendeta Oktohina Pengunane SDA damai maruang rapotong kami dulu 4 mali laku petua umum lapataru ti katong kurang ta laku lantang nolok talu saya laku 5 Kamarintinan nasi nene Anggra lo may pasang tambulan rapotong ko kami nung 4 mali lako na Johnson Batunatan lapatalo di katong kunata lako lantang lo tanong ko saya lako 52 katong kunana bat inetando sama ini limu lang tinemo rapotong ko kami nung 4 mali lako siya Papa Chelsea lapatalo di katong kunata langan alang G Latan nomor 132 saya laku 152 katong kunana nenek Julian Batu Mak Perdi inde tahun konan to osem batu jumba jeme paket to nasa rapotong kontomen itu 40 la patalo ki katong kunana tamalatan nomor tahu saya laku nomor 5 katong kunana Dr. Daniel Baan Joma itu nasa pangke rapotong kontomen itu 4 mali laku Papa Jo Pak John Perdi lalangan ki inan ki ID katong kurang narita ini kadulu rapotong kontomen itu 4 mali laku Pemadi lapataru ki katong kurang kata malatan nomor 6 talu saya laku kalau kurang kasera katong kurang lakongkan ini kadulu rapotong kontomen itu 4 mali laku siapa Pak Wisa lala pataru kita kumpulan kata malatan nomor 6 saya laku 20 kasera katong na siapa Pak Akhir Jomai Joharban rapotong kontomen itu 4 mali laku mali lapataru kita kumpulan kata malatan nomor 60 talu saya laku lantang kalau 20 kasera katong na lewan lo inde lo omi lombok kadun rapotong kontomen itu 4 mali laku Pemadi lapataru kita kumpulan kata malatan lo 60 tahun saya lakukan lo pulang kasera katong kulana baki netan ke lo omi lombok kadun rapotong kontomen itu 4 mali laku Pemadi lapataru kita kumpulan kata malatan 60 tahun saya lakukan lo pulang kasera katong kulana Papa Rinto sambal ini kerampe rapotong kontomen itu 47 metua satu lampataru kita tongkulan tamalatan 150 tahun 150 kadua katong konana siapa Pak Atom Jomai Wamena 4 mali laku si Papa Chelsea lampataru kita tongkulan tama lantang VIP katong konana siane sul Komitong konan pesunan kadulu 4 mali laku si Papa Chelsea lalangan ki alangge katong konana bagi neresa ini tong konan pesunan kadulu 4 mali laku si Papa Chelsea lapataru ki katong konan tamalatan nomor 100 lalu 22 152 katong konan nasian ini Osea ini tong konan pesunan kadulu 4
Mempat mali laku siapa Pak Chelsea lampatado di katongkunan tatama lantar 132 nah 152 katongkunan siapa Pak Nyamin Jomi Manado mempat mali laku Pak Chelsea lalangan di Alge nah inan di Adi katongkunan siapa Kristopo Jomi Kini Kapakula mempat mali laku Pak Chelsea lampatado di katongkunan talangan Alge nah di Adi katongkunan Bapak Usia yang ditongkunan pensiunan kali mempat mali laku Bapak Maji lampatado di katongkunan langan lantang 132 dan 152 katongkunan siapa Pak Roni baginya Jual Kandari tongkunan Kaluku tuntunnya 21 lalangan kilatan 22 katongkunan Bapak saya tongkunan pensiunan kali mempat mali laku siapa Pak Cipson latama kilatan tanggung kadua nah 52 katongkunan mama saya di tongkunan pensiunan kami tongkunan pumasan dari kamera Dewo Sangala mempat mali laku Bapak Ulsa lalangan di alam D nah VIP katongkunan Yosef Pasu Jomi tongkonan to Kaluku kadudu mempat mali laku siapa Pak Chelsea lapatado di katongkunan talangan alam D katongkunan Asia Indo Akti di tongkonan pensiunan kadudu rapat tongkon teman itu cuma reklamasi itu lalangan ki lalangan ki latar tahun saya ngomong yang mau saluhara saluku katongkonan Asia Ivan sampai kita tongkon rapat tongkon teman itu mempat mali laku si Bapak Alia lapatado di katongkunan tatang lantang 162 165 katongkunan Sia Ino Sentus Rantesapan sampai Mei Bali kita tongkon rapat tongkon teman itu tutun medua lalangan di PAV katongkunan Sia Bapak Leo Jumi Wamena rampo mempat mali atau si Bapak Ulsa lalangan di alam B katongkunan almarhum ni erat 3 Patawang dan milion rampo kedua lalangan di VIP katongkunan almarhum ni erat 3 milion maluang rampo mempat mali lako ni Madi latama ki lantang nomor 60 talu na 20 kasera katongkunan almarhum Mani ilai talo dan milion maluang tutun 21 lalangan VIP katongkunan almarhum lantai Kabupaten dan milion maluang tutun 21 lalangan VIP katongkunan Jekli Jong Mayung Salu rapat tongkon kemendung 4 mali lako Juson Pak Tunatan rapat taruh di katongkunan talangan lantang Lumpur Kasera na 52 katongkunan na keluarga Toyata lo mikaluluan mempat mali laku nani Madi lampat aruki katongkunan ta laku tuinan apa dulu kinani Madi katongkunan na Papa Sandi Toyata kaluluan umpatu nani Madi lampat aruki katongkunan ta laku tuinan apa dulu kinani Madi katongkunan na Nekira batu Papa Resti Jumai Wamena rapotongkon penindung mempat mali atau Pak Chelsea lalangan ki Alge katongkonan abadi PT sampai tobi Jumi tongkonan si Butu Kirano rapotongkon penindung mempat tutu medua lalangan ki PIB katongkonan abadi Mama Lulu Lamai Tere Kadulu rampo medua 1 lapatado di katongkunan talangan PIB katongkunan almarhum ko Bapak Tabang sampai metong lambe pao rapotongkon kemendung mempat mali laku kedua 1 lapatado di katongkunan talangan PIB katongkunan pengiren Patabang Jomiremon rampung mempat mali laku si Bapak Chelsea lapatado di katongkunan talangan alang gini PIB katongkulan siapa Pak di Patabang Jomiremon rampung itu 1 lampatan ruki katongkunan talangan PIB
katong na siya pong tobi doy irang sutu mempat mali atau potensi nalang ki alam je nanti adi katong na siya neliai kami bangun katong temen mempat mali lako itu asat lapatan ki katong ta langan kiri katong na keluarga nelian cumi botang cuma tiga makanya mempat mali lako Bapak Tidim, Bapak taruh di komponenta laku pinan apa dua di Bapak Tidim. Kan komponen apa pinan di damai batu rokok mandang, rampung itu asapin. Bapak taruh di komponenta lanang PLD. Kan komponen Bapak di dapat apa untuk merebut, mempat mali laku siapa Bapak Ulsa. Lampat taruh di komponenta lanang alam D na PLD. Kan komponen pungtobi, untuk komponen tirang seluruh. Empat mali atau penguncian lala petani di kebutuhan dengan alam dia nanti ini kata pulangnya tidak kata apa cuma merembon tuh itu satu berapa taruh di kata pulangnya lako langal lantang kiri kata pulangnya bapak naik cuma yang 5 Papua empat mali atau bapak Chelsea bapak taruh di kata pulangnya langan kiri katong kunana bapak naya cuma yang di Papua mempat mengalir aku bapak usah lampat taruh di kembali binata lanang kiri katong kunana siapa pak pengadu cuma balik tumbang laku mempat mengalir laku bapak usah lampat taruh di katong kunana lanang alam B nabi Edi katong kunana rampo bat pengadu Jomli balik tumbang laku empat mali laku Papa Alisa lampat taruh di ketong punata dengan alang B Nabi Edi Papa ketong punata Papa Akaran jomli wamena empat mali laku Papa Alisa lampat taruh di kamalin pinata dengan alang B Nabi Edi ketong punata anak Indo Keret jomli bokin rampok temen itu empat mali laku pongtobi lampat taruh di kantong mata lampinan apa dulu di pungkoi kamalimpinan apa pak kita pantiaran tuh dengan dua lampat taruh di kantong mata lanang PMI kantong mata apa tunggi lain sambil ini angin empat mengali lako siapa pak Juson pak Nathan lampat taruh di kantong mata tamalantang talung mukasera na 52 kata keluarga almarhum teranda apakan sama ini yang ini rampok konten itu cuma akan kira masih mempat mali laku siapa Alisa lampat aruki kata kunata laku alam D Nabi Edi kata keluarga almarhum teranda apakan sama ini mempat mali laku Papa Chelsea lampat aruki kembali binanta tawa langan alam G Nabi Edi katong kunana Bapak Insinyur Kosmos sampai belana batu Papa Belo tujumba lebih pada hari yang kende rampokong konten itu tuh lalangan di PED katong kunana almarhum sarubang rantai bau sanala rampokong konten itu tuh empat mali atau siapa Pak Ulisa lalangan di alam B Nabi Edi yang untuk sanurara sebuku tulang pembongkong temen antar okaran kereta tapi tulang ketuinan apa dulu di kemarah kemampu